Призовой фонд – 250 000. Успей принять участие в грандиозной акции от «Формула-55». До 23 октября успей набрать 555 баллов и получи шанс выиграть крупный денежный приз. Регистрируйся на сайте или в приложении «Формула-55» прямо сейчас. персполис нуҷуме дар самои футболи эрон. На танҳо эрон, балки осиё. персполис ҳанӯз соли 1963 нахустин қадами худро дар олами футбол гузошт ва барои худ таърих сохт. аз шаҳри теҳрон аст ва бозиҳои худро дар варзишгоҳи озодӣ 100 000 нафара мегузаронад. лигаи бартари эронро бе персполис тасаввур кардан нашояд. дар ҷаҳони футбол рақобати персполис ва истиқлоли теҳрон дуввумин дастаи беҳтарини эрон ба қатори дербиҳои беҳтарини ҷаҳон шомил мешавад. персполис бори дуввум ба тоҷикистон меояд. истиқлоли душанбе ҳанӯз 2 сол пеш бо персполис дар варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе дар бозиҳои 8-1 ниҳоии лигаи чемпионҳои осиё қувва озмуда буд. имсол ҳам мухлисони футболи тоҷикистон баъди қуръакашии лигаи чемпионҳои осиё персполисро дар шаҳри душанбе истиқбол мегиранд ва ин навбат ин дастаҳо бо ҳам дар бозии рафту баргашт қувва меозмоянд, яъне дар бозиҳои гурӯҳӣ. персполиси эрон дар ин гурӯҳ аз сабади аввал ба ҳайси беҳтарин даста қуръапартоӣ шуд. ин даста ҳанӯз тавре гуфтем соли 1963 аз таъсиси худ дарак дод ва ба яке аз қудратмандтарин дастаҳои кишвари эрону осиё табдил ёфт. ягон маротиба аз лигаи бартар ба поён нузул накардааст. назираш дар лигаи бартар, яъне лигаи бартари ҷумҳурии исломии эрон, истиқлоли теҳрон аст ки мувозинатро дар комёбӣ барои унвони қаҳрамонӣ дар ин кишвар нигоҳ медорад. бо шумори мухлисон персполис дар осиё бартар аз ҳама клубҳое ҳаст ки пайваста дар ҷомҳои осиёӣ ширкат меварзанд. дар ҳар 4 бозии лигаи чемпионҳои охир дар варзишгоҳи озодӣ 100 000 мухлис ҷамъ омад. ба бозии ин даста дар дигар варзишгоҳҳои осиё ҳам мухлисони зиёд ворид мешаванд. аз 20 бозии сермухлистарин дар осиё 11 тоаш бо ширкати клуби футболи персиполиси эрон иттифоқ афзудааст. персиполис аз оғози таърихи худ бо касби 15 унвони қаҳрамонӣ дар лигаи бартар, 7 пирӯзӣ дар ҷоми ҳазфӣ, 5 ғалаба дар суперҷоми эрон, 2 ҳузураш дар финали лигаи чемпионҳои осиёи соли 2018 ва 2020 ва як пирӯзии дигар дар ҷоми барандагони ҷоми осиё ном баровардааст. бо бозигарони худ чун алии доӣ, маҳдии маҳдавикиё, алии каримӣ ва ваҳид ҳошимиён персполис ифтихор мекунад. онҳо сутуни дастаи миллии эрон буданд. ҳоло ҳам бозигарони дастаи персполис узви ҳайати мунтахаби кишвари эрон мебошанд. дарвозабонаш алиризо берандванд дар тими миллӣ 54 вохӯрӣ анҷом додааст. تمرین بیرون از تمرین تیمی فکر کنم اون ذهن خود شخص آدم، وگرنه شما باید تمام کاری که باید به خود سرمربی تیم نشون بدی که چقدر آماده ای تو کار گروهی تیمیه و اون چیزی که شما برید تنها تمرین کنید اون ذهن خود آدمه که علاوه روی روانی میتونه بهش کمک کنه، میتونه احساس میکنه من اگر شاید یه روز خوب تمرین نکردم سر تو کار گروهی میتونم با یه روز خودم تمرین کنم جبرانش کنم. این ذهنیه که بیشتر بازیکن‌ها اینو دارن. من خودم هم اینجوریم. واقعا بعضی وقتا اگه میبینم یا خستم صبح میام تمرین با تیم یا خستم میرم خونه استراحت میکنم، بعد از خودم میام تلافیشو در میارم. چون واقعا
муҳофизатгари персполис Муртазо Пуралиганҷӣ ба он нигоҳ накарда, ки 31 сола мебошад, дараҷаи даста ҳанӯз пойбарҷост. ваҳид амирӣ ва меҳдии туробӣ дар хатти миёнаи дастаи мунтахаб аз худ саҳм мегузоранд. соли 2019 дар осиё сазовори ҷои сеюм шуда медалҳои биринҷии ҷоми осиёро ба гардан овехтанд. дараҷаи дастаи персполис дастпарвари футболи тоҷикистон ваҳдат ҳанонов ҳунарнамоӣ дорад. соли сеюм аст, ки бо персполис бо ҳам барои фатҳи мақсадҳо ба пеш мераванд. 18 бозӣ анҷом дода, 1 гол ҳам задааст. лигаи бартари Эрон дар мавсими солҳои 2023-24 навакак шурӯъ гардид ва персполис аз се вохӯриаш бо 2 ғалабаи 1 мусовӣ дар зинаи чорум мавқеъ дорад. персиполисро Яҳьё Гулмуҳаммадӣ ба ҳайси сармураббӣ ба бозиҳо омода мекунад. соли 2020 аз падида ба персиполис омад ва ин бозгашти Гулмуҳаммадӣ, ки қаблан дар солҳои 2012-2013 дар персполис дар ҳамин вазифа буд, ба ҳисоб меравад. аз соли 1993 то 2006 узви дастаи мунтахаби Эрон буду дар 74 бозӣ ба дарвозаи ҳарифон 56 тӯб задааст. Гулмуҳаммадӣ барои худ ҳайати корозмудаю асосиро интихоб кард. ҳар бозӣ Алирезо Беранванд рақами 1, Муртазо Пуралиганҷӣ 8, Ҳусен Ҳанъонизодагон 6, Дониёл Исмоилифар 11, Али Неъматӣ 4, Суруш Рифоӣ 7, Саид Содиқӣ 21, Ваҳид Амирӣ 19, Меҳдӣ Туробӣ 9, Милод Сарлак 10, Шаҳоб Зайҳедӣ 20, ки аз дастаи Зареи Луганск дар иҷора мебошад, аз дақиқаҳои аввал ба майдон меоянд. онҳоро Масъуд Ригӣ таҳти рақами 5, Муҳаммад Умарӣ 77, Ёсин Салмонӣ 80, Георгий Гвелесияни Гурҷӣ рақами 30 вазн менамоянд. Ваҳдат Ҳанонов ва Георгий Гвелесияни аз бозигарони аҷнабии персполис мебошанд. ва персполис иттифоқ афтодааст, ки дар радифи бозиҳои лиги чемпионои Осиё бо дастаи Истиқлоли Душанбе 1 сол пеш дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе дар 8-1 финали ин мусобиқот қувва санҷад. аз ҷараёни ин вохӯрӣ мо гузорише дорем, ки он вақт омода шуда буд. варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе бори аввал дар таърих шоҳиди бозиҳои 8-1 ниҳоии Лигаи Чемпионҳои Осиё гардид. 17200 тамошобине, ки ба ин майдон омад, аз ҳунарнамоии ду дастаи беҳтарини Осиёи марказӣ Истиқлоли Душанбе ва Персиполис лаззат бурданд. ҳоло футболбозони дастаи Истиқлол бо пироҳанҳои сафед ва онҳо хостанд дар дақиқаҳои аввал ба бартарӣ соҳиб шуда ба дарвозаи Персиполис гол зананд, вале таҷрибаю имкониятҳои хуби Персиполис ба он овард, ки 20 дақиқаи қисми аввал онҳо ба бартарӣ соҳиб шуданд ва лаҳзаҳои голзаниро ба вуҷуд меоварданд. ҳоло бубинед Муриддин Ҳасанов дарвозабони ҷавони мо тавонист, ки як зарбаи ниҳоят хатарнокро баргардонад, вале дар мавриди дигар Ислом Зоҳиров ҳам боз як бозигари ҷавони мо тавонист ба сӯи дарвозаи Ҳамид Лак зарбае занад ва Ҳамид Лак ин зарбаро ҳам боз дошт, ки ҳоло мо шумо инҷо мебинем. набудани Мишенка муҳофизатгар дар хатти миёна ҳамчунин Нуриддин Давронов ва Муҳаммадҷон Раҳимов эҳсос гардид. ҳарчанд футболбозони мо боз имкониятҳои хуби голзаниро ба вуҷуд оварданд. дар қисми аввал ҳоло будед Ваҳдат Ҳанонов бисёр як зарбаи ниҳоят олӣ зад, ки қариб буд, ки тӯб ворид дарвоза гардад, вале моҳорати фардии Ҳамид Лак ба ӯ имкон надод, ки ин тӯбро ба тӯри дарвоза задад. бори дигар бубинед ҷасти зебо, зарбаи ниҳоят сахт, аммо Ҳамид Лак бисёр мавқеи худро ишғол карда буд ва ин тӯбро дошта мегирад. дар мавриди дигар дар ин бозие, ки Истиқлол гузаронид, хатти муҳофизаташ аз канори чап хуб бозӣ накард. дар марказ ҳам бозигарони мо якдигарро хуб намефаҳмиданд.
ویتالی لیفچنکو امید داشت که در این وخوری بازیگرانی که او به میدان آورد همه سپارش‌هایی که او داشت اجرا میکنند، ولی در احیانا حالا بیاد اینجا قریب امید علی شاه بود که توپ رو وارد توی دروازه کند و فوتبالبازان دسته پرسپولیس بسیار موارد خوب نشون میدادند. باز یک هجومی دسته استقلال در نیمه اول باز حالا اسلام زویروف باز با سوی علیشر با علیشر بازی میکند و اینجا احتم نظرف باز یک پرتاف دیگر و باز ببینید محافظتگران چگونه پیش روی حملهگری ما رو میگیرند. بسیار وضعیت‌های خطرناک رو آنها برطرف میکردند. این ضربه آخرین بود در قسم اول که حالا منوچهر سفروف با سوی دروازه زد و قسم اول هم با پایان رسید. 5 ضربه ما و 4 ضربه فوتبالبازان پرسپولیس به قید گرفته شد. این حالت چگونه بود؟ این توی پرتافته شده ضربه راست به دروازه خالی میرفت ولی لارین این توپ رو زده از میدان بیرون کرد. اما این از کجا شروع شد این ضربه؟ اینجا مبچایف به میدان به جای احتم نظرف آمده بود، به جای محافظتگر او خطا کرد، زود توپ رو به بازی در آوردند بازیگران دسته پرسپولیس و توانستند که این ریزو اسدی بود از همه گذشت توپ رو به تروبی رسوند. تروبی باشه حالا ببینید او ضربه به سوی دروازه نمیزند، او توپ رو به میدان نزد دروازه هم میچد، اما این پرتافتش بسیار هم خطرناک بود و از بالای سر دروازه‌بان جوانی ما موریدین حسنوف وارد توری دروازه گردید. ما کوشش کردیم که حساب رو برابر کنیم. همه برتری بر جانب دسته استقلال بود. منوچهر سفرو یک ضربه عالی مستحکم می‌زد ولی در جایش است حمید لک و این توپ رو برمیگرداند. اگر حمید لک شاید نمی بود در این روز ما توپ رو به طور دروازه روان کردن میتونستم، اما او دروازه‌بان است و باید این ضربه ها چنین ضربه هایی که برگردانید باید برگرداند. آخرین ضربه کنجی است و فوتبالبازان ما همگی در میدان نزد دروازه قرار دارند و ضربه زده می شود و قامت بلند آن محافظتگرانی که در خط دفاع بازی میکنند خوب کار کردند و یک گزارش هم بود اینجا از جانب دیگر بازیگران، ولی در مورد آخر امیربک جورابویف این توپ رو گرفت. به هر نوع خط میانه ما با هم دیگر خوب کار کردن نتوانستند. ما ادامه بازی‌هایی که استقلال در ریاض عربستان سعودی نشون داده بود در بازی‌های گروهی همون رو دیدیم، ولی اجرا کنندگان ناقصی کردند. یعنی نوریدین دورونوف طوری گفتم، محمد جان رحیموف و محافظتگر میشنکو به این بازی میتوانستند دیگر یک شعله نو ضم کنند، ولی آنها نبودند و در نتیجه استقلال ما با مغلوبیت دچار شد با حساب 1-0. این باخت برای مخلصان سخت نرسید، گویم هم خطا نمیکنیم چون که دیرباز آنها در ورزشگاه باقی موندند و با سخن آفرین استقلال فوتبالبازان را تسکین دادند. دسته پرسپولیس ایران با النصر عربستان سعودی در بازی‌های لیگ چمپیونای آسیا 3 وخوری انجام داد. وخوری نخستینشان هنوز سال 2015 در بازی رفت دسته‌ها در بازی‌های گروهی لیگ چمپیون‌ها موفق افتاد. النصر با ایرانی‌ها یگان فرصت نداده با حساب 3-0 غلبه به دست آورد. بازی دومی دسته‌ها در ورزشگاه آزادی شهر تهران صورت گرفت. تقریباً 100,000 تماشابین با دیدن این بازی آمد. پرسپولیس النصر را شکست داد. این باخت با النصر امکان داد که به دور بازی‌های پلی آف را خط گیرد. پرسپولیس در گروه بعد از دسته لکفه قطر جای دوم را کسب کرد و با بازی‌های 4-1 نهایی را خط گرفت. پرسپولیس 4 غلبه و 2 باخت داشت و 12 امتیاز را به سبب دستاوردهایش گذاشت. النصر زینه سوم را کسب کرد و پیش از بنیادکار ترکمن با 8 امتیاز موقع گرفت. سومین و آخرین بازی بین دسته‌های پرسپولیس و النصر سال 2020 در ردیف بازی‌های نیم نهایی لیگ چمپیون‌ها صورت گرفت. آن در ورزشگاه جاسم بن حمدی دوحه گذرانیده شد.
ғолиб муайян нагардид ва силсилаи зарбаҳои пеналтӣ персиполисро ба бозиҳои финалӣ раҳнамун кард. дигар персиполис ба финали мусобиқаи лиги чемпионҳои осиё набаромадааст, аммо ин даста боз бо дастаи дигаре ки имсол бо истиқболи тоҷикистон бозӣ мекунад, Ад-Дуҳайли Қатар низ бозиҳои зиёде гузаронидааст. дар лиги чемпионҳо бо ҳам 8 вохӯрӣ анҷом доданд. 4 бозӣ бо пирӯзии Ад-Дуҳайл ва 3 вохӯрии дигар бо ғалабаи персиполис анҷом ёфтааст. як мусовӣ ҳам дар миёни ин бозиҳо пайдо шуд. соли 2017 бо ҳам 0-0 бозиданд. соли 2015 персиполис бо нишондоди 3-0 бар Ад-Дуҳайл зафар ёфту бо ҳамин натиҷа мағлуб шуд. баъди 2 сол аз нав бо ҳам дар як гурӯҳ омаданду аввал мусовӣ бозиданд ва дар бозии баргашт персиполис Ад-Дуҳайро дар майдонаш ноком кард ва 1-0 ғалаба ба даст овард. гӯё ин дастаҳо аз паи ҳам якдигарро дунбол мекарданд ки соли 2018 боз дар як гурӯҳ қуръакашӣ шуданд. натиҷаи 1-0 дар Қатар бо пирӯзии Ад-Дуҳайл ва ғалабаи 3-1 дар шаҳри Теҳрон ба нафъи персиполис буд. дар соли 2020 гурӯҳи С аз нав персиполису Ад-Дуҳайлро канори ҳам дар як гурӯҳ ҷой дод. Ад-Дуҳайл дар 2 бозӣ бо персиполис ғалаба кард. ҳамаи бозиҳои лиги чемпионҳо дар Қатар гузаштаанд. худи ҳамин сол, яъне соли 2020, Яҳьё Гулмуҳаммадӣ дастаи персиполисро ба бозиҳои ниҳоии лиги чемпионҳои Осиё баровард. персиполис дар вохӯрии ниҳоии лиги чемпионҳои Осиё бо ғолиби гурӯҳи дастаҳои Шарқи Осиё Улсан Hyundai Кореяи Ҷанубӣ вориди рақобат шуд. ин бозӣ дар варзишгоҳи ҷануби шаҳри Вақраи Қатар гузашт. ин буд дӯстони гиромӣ маълумот дар бораи дастаи персиполиси Эрон ки бо дастаи Истиқлоли Душанбе қувва меозмояд. бо шумо будам ман Аловиддин Буриев дар бораи персиполис ҳарф задам. Призовой фонд $250 000. Успей принять участие в грандиозной акции от «Формула-55». До 23 октября успей набрать 555 баллов и получи шанс выиграть крупный денежный приз. Регистрируйся на сайте или в приложении «Формула-55» прямо сейчас.